Ja vas danas vodim u jedan grad koji je u vreme apostola Pavla i samog Isusa Hrista bio smatran gradom greha, izvorom nemorala. Za ovaj grad se govorilo da je to grad kroz koji ceo svet prolazi, taj stari svet. Možda pretpostavljate koji grad u pitanju. A? Ovaj grad je imao svoje olimpijske igre, ali ne one olimpijske igre koje su danas opstale, nego olimpijske igre koje su se slavile svake druge godine i zvali su se istmijske igre. I za razliku od olimpijskih igara koje su naglašavale disciplinu, duh atletizma i s druge strane jednu vrstu morala, ove istmijske igre su pored atletike imale i takmičenje u retorici, u plesu, u igranju i to je bila više vašarska atmosfera, karnevalska atmosfera koju je ovaj grad organizovao. Da li znate koji grad u pitanju? Hoćemo još. Ovaj grad, ovo je za popodne, je li tako, ono pitanje iz Biblije. Ovaj grad je imao svoj naziv i kada biste rekli taj naziv, svi bi znali o čemu se radi. Kao kada danas, evo i ovdje u Makedoniji, kažem Bosanski Lonac. Jel znate što je Bosanski Lonac? Ne. Bosanski Lonac je kada imate mešavinu svega i svačega što ne ide zajedno. To je Bosanski Lonac. Ovaj grad je imao naziv koji se zvao, i po nazivu ćete znati koji grad. Naziv Korintizovati. Korintizovati. Imamo grad Korint. Grad Korint. Dragi moji, grad Korint, kažu mnogi stručnjaci koji poznaju istoriju starog grada Korinta. Prošle godine sam imao priliku da ga posetim i stvarno me je nateralo da napišem ovo što danas govorim. Grad Korint je bio Pariz staroga doba. Neki bi rekli da je to čak i Las Vegas staroga doba. Postojala izjava koja kaže da nije svakome suđeno da ide u Korint. Znate li zašto? Zato što vrlo često kada bi ljudi otišli u Korint, oni bi se vratili kući s ogromnim bankrotom. Mnogi bi ostavili svoje žene, decu, zbog onoga što se u Korintu dešavalo. Korint je bio grad nemorala, raskalašanosti. To je bio Korint. Zašto? Ajmo sad prvo pitanje, a onda ćemo ući u biblijski tekst i verujem da ćemo iz Biblije izvući nešto što možda nije bilo toliko jasno svima nama. Zašto je Korint bio grad nemorala, grad greha, Las Vegas ili Pariz staroga doba? Pre svega, zbog svog geografskog položaja. Dajte samo malo da vam objasnim. Znate, Korint se nalazi nekih 45 minuta od Atine dole i tu se nalazi onaj Moreus, ja, i imate kopno koje deli Peloponez od Atike i dugačko je samo 6 do 7 km, ili 6 do 8, neki kažu. Sad, vi znate da je u to vreme čitava trgovina išla sa istoka na zapad i sa zapada na istok, je tako? Imali ste i Siriju, imali ste Jerusalim, tako, to je sve, Efes je bila čuvena luka i onda ste dolazili do Korinta kako biste išli za Rim i čak onu zemlju koju je Pavle hteo da poseti, Španija, a nikada je nije posetio, tako, to je Španjolska, kažu u našoj Bibliji, ili Španija. Sad, pazite ovo. Kada bi svi ti moreplovci i trgovci krenuli na put sa istoka na zapad ili sa zapada na istok, umjesto da idu oko Peloponeza, što je 320 km duže, oni bi došli u Korint, zato što su Korinčani razvili jednu strahovitu inovaciju za ono doba. Ta inovacija se zvala diolkos. Ste čuli za diolkos? To je bila strašna inovacija za ono doba. Oni su zapravo napravili jednu drvenu prugu gdje bi brod došao, oni bi iskrcali teret, stavili bi brod na tu drvenu prugu i onda tih 6-7 km bi vukli brod
do druge strane. To bi svega trajalo 1,5 do 2, dragi moji. Ogromne novce su zarađivali. Toliko su bili bogati. Živjeti u Korintu u ono doba je bilo biti čovjek od prestiža. Imati privilegiju. Sad, s obzirom da je tu bilo puno novaca, bilo je različitih ljudi, želim i ovo da vam kažem. To je bio kosmopolitski grad. Imali ste spoj različitih kultura. I Rimljani, i ovi sa istoka Sirijci, i naravno tu su dolazili Izraelci. I pazite, u jednom ovakvom gradu je apostol Pavle odlučio da osnuje crkvu. Malo ćemo pričati o toj crkvi, ali dozvolite mi da vam kažem ključan podatak kada je u pitanju ovaj grad. Vi znate da u Grčkoj svi veliki gradovi su imali svoj akropolis, ili ono što mi zovemo akropolj. To je imao i Korint. I taj grad, znači ključni, ili da kažemo utvrđenje, se uvek nalazilo na najvećem uzvišenju u gradu. Vi znate, to je staro verovanje da sve ono što je posvećeno bogovima treba da bude što bliže nebu. Jer tako, kao Vavilonska kula. Što bliže gore, to znači da poštuješ više. Akropolis se nalazio na 500, odnosno Korintopolis Akrokorint, izvinite. Akrokorint se nalazi na 575 metara nadmorske visine i tu se i dan danas nalaze ruševine jednog hrama. Ili jedne boginje, koja je bila zaštitnica svih moreplovaca. A ta boginja je bila boginja Afrodita. Afrodita je oblikovala čitavu kulturu Korinta. Znate li zašto? Strabo, rimski istoričar, kaže da je Korint imao 1000 prostitutki. 1000 lepih prostitutki. I ne samo to, 1000 obrazovanih prostitutki. Znate, to nisu bile one žene, znate, tamo nekog niskog morala, nego su bile vrlo obrazovane, vrlo lepe i bilo ih je 1000. I ono što je interesantno, kad čitate istoriju, mogle su slobodno da šetaju kroz grad. I za razliku od drugih žena koje bi, znate, nosile pokrivalo, sećate se da je to problem u Korintu, ove žene su imale raspuštenu kosu, lepu odeću i mogle su da šetaju gradom slobodno. Toliko slobodno da su gradovi koji su bili suparnici, kao što je Sparta i kao što je Atina, pisali u svojim analima kako je Korint pokvaren grad i kako se u njemu dešava nešto što se nigde na svijetu ne može vidjeti. Sad, šta je poenta za ove prostitutke? Pazite, oni su bile hramovske prostitutke. Znate li u čemu je razlika? Znate u čemu je razlika između hramovske prostitucije i ove obične prostitucije? Razlika u tome što se nemoral, ovaj akt, da ga ne nazovem sad imenom, povezivao sa Bogom. Šta to znači? Ti bi mogao da budeš sa prostitutkom, a sve je to bilo u slavu Bogu. Vidite, nemoral se u Korintu povezivao sa pobožnošću. I zbog toga se govori da nije svakome bilo dato da dođe u Korint, razumete? Ljudi bi gubili glavu, gubili novac. I zato je to bio grad nemorala. Sad, dragi moji, ovde ću stati kad je u pitanju ovaj istorijski uvod, mada mogu još da govorim o Korintu, ima još zanimljivih detalja, oko izgradnje kanala, Nerona, Cezara, ali možete čitati o tome i sami. Nas danas zanima crkva. I odmah ću vam reći nešto, draga braća i sestre. Ovo je fenomen koji imate u 21. veku. Ono što se dešava spolja u svetu se nekako uvek preliva u crkvu. Se slažete s ovim što sam rekao? Znači, kultura koja se dešava spolja nekako uvek zapljusne i crkvu. I samim tim, odmah ću vam reći, Korintska crkva je bila potpuno neobična crkva.
Ni jedna crkva koju je osnovao apostol Pavle nije imala takve probleme i takvu kulturu kao Korinska crkva. E sad, šta se dešavalo u Korinskoj crkvi? Ja vidim, vidim mnogi koji izučavaju crkvu u Korintu, dva osnovna problema koji se javljaju u Korinskoj crkvi. Prvi problem u crkvi, pazite, u crkvi, prvi problem je da je došlo do normalizacije nemorala. Blud i kurvarstvo je postala normalna stvar. Toliko normalna, i slušajte sada ovo, toliko normalna, da apostol Pavle ne može da veruje kad mora da napiše ove reči. Pazite, 5. poglavlje, 1. stih kaže: vrlo se glasi da je kurvarstvo među vama. I takvo kurvarstvo, kako se ni među neznabošcima ne čuje, da nekakav ima ženu očinu. Primećete šta apostol Pavle ovde kaže? Pazite, zbog onoga što se dešavalo s polja, zato što imate legalizaciju, normalizaciju nemorala, taj nemoral je došao u crkvu i niko ne reaguje. I kaže, dešava se nešto da se čak i neznabošci čude. Pazite, hrišćani su ovde u pitanju, pa moral treba da bude jako visok. Kaže, neznabošci koji nemaju morala, oni se čude to što vide kod vas. Da nekakav ima tamo svoju maćehu za ženu, ljudi moji. I kaže ovo, apostol Pavle, pazite ovo. I sad ovo su za mene najteži tekstovi. 2. stih, 5. poglavlje kaže, i vi se još nadimate. Vi se još hvalite time. Vi se ponosite, kaže apostol Pavle. Pa šta se ljudi desilo sa vama? Drugim rečima kaže apostol Pavle, pa ovo je inverzija vrednosti, svih vrednosti koje jedan hrišćanin treba da poštuje u svom životu. Kaže, vi se još nadimate, mesto da plačete, mesto da budete žalosni, da se kajete, da prizivate ponizno Boga, vi se hvalite i ne reagujete. I onda apostol Pavle, malo i surovo, deluje grubo, ali znate, problem je ozbiljan, morate nekada da budete i odsečni i hrabri. Kaže ovako, da se izvadi između vas onaj koji je učinio to delo. I onda kad čitate dalje, mnogo teških ovde tekstova ima, kaže da se on preda Sotoni na mučenje tela. Ovo je teško objasniti. I onda još apostol Pavle kaže, ako još ima takvih u vašoj crkvi, slušajte sad 11. stih, a sad vam pisak da se ne mešate ako koji se brat zove, a postane kurvar, ili tvrdica, ili idolopoklonik, ili kavgadžija, ili pijanica, ili hajduk, s takvima da i ne jedete. Vidite razliku između Pavlovog razumevanja etike i korinskog razumevanja etike. Za Korint ovo nije problem, normalizacija greha, ali za Pavla visok standard, on kaže s takvima nemojte ni da jedete. Jer takvi sramote crkvu. I da završim s ovim prvim problemom, mada se on proteže kroz čitavu poslanicu. Ja nemam vremena da vam celu poslanicu danas tumačim. Ali ozbiljan problem nemorala, ozbiljan problem kurvarstva. Samo u ovoj poslanici Pavle teološki objašnjava nemoral, odnosno kurvarstvo, koliko je to ozbiljan greh. Znate da samo u ovoj poslanici imate ovo što ću vam sada čitati. Nemate ni u jednoj poslanici ovo što je apostol Pavle napisao. Znate li zašto, Lade? Zato što ni jedna crkva nije imala takav problem kao Korint. Evo što on kaže. Slušajte sad. Koliko je za njega ozbiljan ovaj greh. 6. poglavlje 15. stih. Od njega počinje. Ne znate li da su telesa vaša udi Hristovi? Smo čuli ovo? Naša tela, moj ud, to su udi Hristovi onog momenta kada sam se krstio, kada sam se posvetio Hristu. Kaže, ne znate li da su vaša tela udi Hristovi? I pazite sad, on postavlja pitanje, hoću li dakle uzeti ude Hristove i od njih načiniti ude kurvine? Bože, sačuvaj.
kaže apostol Pavle. Slušajte dalje. Ili ne znate da ko se s kurvom sveže, jedno telo s njom postane. Na što nas ovo podsjeća? Na stvaranje, na prvu Mojsijevu, ili tako? Kaže, onog momenta kad si to učinio, jedno telo si postao s njom, to je ozbiljan greh. I pazite dalje, jer reče, bit će dvoje jedno telo. A ko se Gospoda drži, jedan je duh sa Gospodom. Koji kontrast. A kad Boga voliš, ne možeš ovo da radiš. Zato što je tvoj duh preobraćen, drugačiji. Si jedan duh sa Gospodom. I kaže, evo, ovo je ključni stih, mnogo težak za tumačenje. 18. stih kaže, bežite od kurvarstva, jer svaki greh koji čovjek čini, osim tela je, a koji se kurva, on greši svome telu. Znači, svaki greh je, nema veze s telom. Znate, kad mrziš nekog, kad zlo želiš, to nije telesno, ali kad se kurvaš, ti si svoje telo prodao. I zapazite šta kaže Pavle. Ili ne znate da su telesa vaša crkva Svetoga Duha koji živi u vama. Vidite, mi ovaj tekst koristimo za zdravstvenu reformu. I tačno je. Ali u kontekstu, vidite u kom kontekstu se koristi ovaj tekst? U kontekstu kurvarstva. Znači, tvoje telo je hram Svetoga Duha, a ti taj hram prljaš. Nemoralno. I onda Pavle im jako lepo kaže u 20. stihu, jer ste kupljeni skupo. Proslavite, dakle, Boga u telesima svojim i u dušama svojim, što je Božje. Razumete šta apostol Pavle kaže? Vi ste kupljeni, vaše telo je kupljeno kakvom cenom na krstu? Cenom da je Hristos dao svoje telo, da vaše telo bude hram Svetoga Duha. A vi vaše telo vezujete i činite, vezujete s kurvom i činite nemoral. Teški tekstovi. Ali razumete kontekst. Pavle hoće da ih probudi kao propovednik, hoće da ih osvesti, hoće da im kaže, ako nastavite to da radite, vi više niste crkva Hristova. Vi više ne proslavljate Hrista. I to je prvi problem. Dosta je, što se tiče prvog problema. Drugi problem je onaj koren u Korintu, koren problema. I on se najviše provlači kroz čitavu poslanicu. Znate li šta je drugi problem? Ponovo povezan od sveta s polja. Kao što sam rekao, ono što se dešava u svetu se često preliva u crkvu. Znate šta je drugi problem? Veliki problem koji se i danas vidi među nama. Za ovaj prvi ne znam, ali za ovaj drugi znam. Elitizam. 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 Duhovni elitizam. Od samog početka, kada Pavle završi one sve pozdrave koje ima u prvih 10-11 stihova, od 12. teksta, prvog poglavlja, šta Pavle kaže ovim ljudima u Korintu, ovoj crkvi? Šta im kaže? Ja čujem da se vi među vama svađate ko je veći i bolji. I jedan kaže, ja sam Petrov, drugi kaže, ja sam Pavlov, treći kaže, ja sam Apolov, i međusobno se raspravljate ko je bolji od sviju nas. I samo da vam kažem jednu stvar, dragi moji, slušajte ovo. Tamo gde postoji partijašenje, tamo gde postoji elitizam, uvek kao posljedica se javlja svađa, nesloga i zavist. Okay? Svađa, nesloga i zavist. I apostol Pavle zato kaže u 3. poglavlju, kaže, jer ste još telesni, jer gde su među vama zavisti i svađe i nesloge, niste li telesni i ne živite li po čoveku. Razumete? I apostol Pavle njima kaže, umjesto da se svađate ko je čiji i ko je bolji propovednik, znajte da postoji samo jedan, a on je Hristos. A kada priđete Hristu, od njega nećete učiti da se svađate i da se raspravljate. Ali znate zašto su se javile ove podele u crkvi?
Zašto se javio ovaj elitizam? Šta je koren svega toga? A ja to i danas vidim među ljudima koji raspravljaju o Svetom Trojstvu, o nekim posebnim istinama koje žele da znaju, a nisu savladali ono osnovno što kaže apostol Pavle, nisi ni mleko naučio da piješ, a tražiš neku tvrdu hranu. Znate šta je osnovni problem bio u Korintu? Tražili su neku premudrost. Želeli su da budu mudri. I to je od prvog do posljednjeg poglavlja tema koje se provlači. I njima apostol Pavle zato kaže, ali ja kad sam došao kod vas, ja nisam došao da vam govorim mudre reči. Da Hristov krst ne izgubi silu. Vidite? Kad sam došao među vama, ja sam bio slab, ja sam samo Hrista poznavao. A vi tražite neku tamo mudrost. I zato ih apostol Pavle non stop opominje. Na primjer, u 4. poglavlju kaže, a ovo, braćo moja, prigovorih sebi i Apolu vas radi, da se od nas naučite da ne mislite za sebe više nego što je napisano. Ljudska priroda ima tendenciju da o sebi više misli od onoga što jeste. Ja sam prvi tu. Počneš o sebi da misliš da si više od onoga što jesi. I zaboraviš koliko si slab, nejak. I onda ti crkva pomogne, stekneš neku istinu, neko znanje, da umjesto da se poniziš ti postaneš još oholiji. I još više misliš o sebi. A kaže apostol Pavle u 7. stihu nakon ovoga u 4. poglavlju, jer ko tebe povišuje? Šta li imaš što nisi primio? A ako si primio, što se hvališ kao da nisi primio? Dragi moji, sve što imamo je od Boga. A mi se hvalimo kao da je naše. I apostol Pavle jako lepo njih pita, ovo je šahovsko pitanje. Šta imaš da nisi primio? Pa kad pogledaš, sve sam primio od Boga. A ako si sve primio, što se hvališ kao da nisi primio? Znate, šah-mat. I apostol Pavle njima kaže, budite ponizni. Nemojte za sebe da mislite da se viši od onoga što jeste. Evo još jedan tekst, ajde još 2. Mada ih ima mnogo, kaže ovako. A ko misli da što zna, ne zna još ništa kao što treba znati. Znači, čak i kad misliš da nešto znaš, znaj da i tada ne znaš ono što bi mogao znati. Ili slušajte ovaj tekst, on jako dobar, kaže ovako, jer ko misli da stoji, neka se čuva da ne padne. Jako dobri tekstovi, vidite. Da li smijem da kažem, draga braćo i sestre, da ako se u Hristovoj crkvi ne osjeti duh poniznosti, koliko god da si visoko, koliko god da znaš, ako nisi sa 2 noge na zemlji, ako pametuješ, ako non stop pametuješ, ako deliš ljude, znaj da u tebi nema Hristovog duha. Nema u meni ako sam takav. I prvi sam onaj koga treba osuditi na osnovu ovih reči. I sada, dragi moji, da li znate da je postojalo nešto čime su se Korinćani naročito hvalili? Evo, tome želim da pričam još 10 minuta i tu ću završiti propoved. Moj student zna sa nastave. Crkva u Korintu je imala nešto što je izdvajalo nju u odnosu na sve druge crkve i time su se toliko hvalili da očigledno su pisali pismo apostolu Pavlu, koga su pozvali da odgovori, odnosno da i on malo pohvali taj dar. Imali su jedan dar. Znate koji je dar bio u Korintu? A nemate u drugim crkvama ovaj dar. Ne u ovom obliku, moram to da kažem. To je bio dar jezika. Ali znate kakvog jezika? Nekog čudnog jezika, koga i sam apostol Pavle naziva u jednom trenutku anđeoski jezik. Bio je nerazgovetni jezik. Ako čitate 14. poglavlje,
prve Korinćanima, vidjet ćete da je Pavle govorio da kada ljudi govore ovim jezikom, niko ne razume. Čak i kaže, to vam je kao kada kapetan da naredbu za boj, a niko ne shvata šta on hoće da kaže. On kaže da su to nemi glasovi, neki čudan, i koristi se izraz glosolalija. Znači, nerazgovetni jezici, ne koristi se izraz ksenoglosija, a to su strani razgovetni jezici. Znači, ovi jezici su bili čudni jezici. Sad ja mogu da vam pričam zašto se to javilo samo u Korintu, a ne u nekim drugim crkvama, zbog uticaja ponovo sredine oko njih i jednog proročišta koje je bilo nedaleko od Korinta, koje se zvalo Delfi i tako dalje i tako dalje. Ali očigledno da je u Korintu postojao ovaj elitizam. Oni su imali dar koji niko drugi nema. I sada, dragi moji, apostol Pavle je pozvan da im odgovori. I ovde, ja ću vam reći, ovde sam ja naučio jednu veliku lekciju kako jedan pastor treba da odgovori na veliki problem koji ima crkva. Hajde samo malo da pogledamo kako je apostol Pavle rešio problem elitizma u crkvi. Kada je u pitanju ovaj duhovni dar jezika. Može. Broj 1. Znači, od 12. do 14. poglavlja. To su sada naša poglavlja. Nećemo čitati sve tekstove, ali verujem da ćemo naučiti jednu vrlo važnu lekciju danas. Broj 1. Šta apostol Pavle kaže za ovaj duhovni dar jezika? Kada čitate 12. poglavlje, odmah početak, šta primećujete? Da li ste primetili jednu važnu stvar? Da imate 2 liste duhovnih darova u 12. poglavlju. Recite mi na kom mestu se nalazi dar jezika? Na obe ove liste. Imate prvu listu koja ide od 8. pa sve do 10. stiha i imate drugu listu koja ide od 28. do 30. stiha. Na kom mestu se nalazi dar jezika? Na poslednjem mestu. Zašto apostol Pavle dar jezika stavlja na poslednje mesto? Znate šta je interesantno? Ovo moram da spomenem. Apostol Pavle ne osuđuje ovaj dar odmah. On ne kaže, znate ono što bi možda većina nas rekla, ma to je sotonsko maslo, klonite se toga ljudi, bežite od toga. Ne. Apostol Pavle kaže, dobro, postoji jedan dar među vama, ali hajde da ga malo pojasnimo. I prva stvar u objašnjenju koje daje apostol Pavle jeste da je ovo jedan od mnogih darova i da je taj dar posljednji. Drugim rečima, ne tako bitan. I sećate se šta apostol Pavle radi u 12. poglavlju. On kaže da su svi darovi koje crkva ima. Neko ima dar govora, neko ima dar proroštva, neko ima dar molitve, neko ima dar isceljenja, neko ima dar vere. Dar vere. Svi ti darovi se ne mogu odvojiti jedan od drugoga jer su tako povezani kao što je uvezano čitavo telo. I šta kaže apostol Pavle? Da li ruka može bez glave? Ne može. Ali on primećuje jednu tendenciju kod ljudi. Znate koju tendenciju? Da one najsramotnije delove ljudskog tela ljudi postavljaju kao najbitnije. A znate kulturu toga vremena? Kakve simbole imate iz tog vremena i koji delovi tela su se isticali? I kaže apostol Pavle, da, u Božjem promisli svaki dar je bitan. Čak i onaj najslabiji je bitniji od onoga koji deluje jako, ali vi ljudi imate tendenciju da one najsramotnije darove postavite na prvo mesto. I drugim rečima kaže Korinćanima da i vi niste potpali pod takav uticaj. I da ovaj dar koji se samo kod vas javlja, a koji je možda ne tako važan, vi postavljate da bude jako važan. Dragi moji, kada su Martina Lutera pitali šta je najveće iskušenje za jednog čoveka, znate šta je on odgovorio? Da prve stvari stavi na prvo mesto, a da sve druge stvari stavi na svoje mesto. U crkvi vrlo često vidimo da one nebitne stvari postaju jako važne.
Pogledajte naše crkvene odbore. Pogledajte čak i naše propovedanje nekad. Mi imamo tendenciju da ono što nije tako važno stavimo na najvažnije mesto zato što se to tiče nas, ali ne zato što se tiče Boga. Ovdje imate tu tendenciju u Korintu. Javlja se jedan dar koji je specifično njihov. Ne postoji u drugoj crkvi. I oni ga postave kao najvažnije. A apostol Pavle kaže, on je na zadnjem mjestu. On je na zadnjem mjestu. Ok. Pošto je on na zadnjem mjestu, apostol Pavle hoće da kaže ko je na prvom mjestu. Ko je dar najvažniji po apostolu Pavlu? Može, slobodno. Koji dar je najvažniji po apostolu Pavlu? Ljubav, dobro. Dopustite mi da završim s tim. Ali kad govorimo o darovima, ljubav jeste onaj pravi, ali to je onaj dar koji prožima sve druge darove. I s njim ću završiti sa 1. Korinćanima 13. I ja verujem da ćete shvatiti da 1. Korinćanima 13 uopšte nije napisana da bi je čitali na venčanjima. Kao što mi radimo u našoj crkvi. Ona ima jednu dublju, mnogo dublju svrhu. Ali kada su darovi u pitanju, apostol Pavle ističe jedan dar. On kaže, osobito se starajte za ovaj dar. Dar proroštva. Bravo. Pazite, 14. poglavlje, 1. stih, kaže, držite se ljubavi, kažem, doćemo do toga, a starajte se za duhovne darove, a osobito da prorokujete. Sada, vidite, dar jezika je na posljednjem mjestu, a proročki dar je na najvažnijem mjestu, ajde kažemo na nekom prvom mjestu. Zašto je proročki dar bolji od dara jezika? Jeste razmišljali nekad o tome? Kad čitate ove tekstove, sigurno ste postavili to pitanje. Zašto apostol Pavle uzdiže dar proroštva? Zato što? Otkriva budućnost. Samo još jednu stvar da vam kažem. Ok. Ukazuje na Isusa Hrista, kaže sestra. Odlično. Ali ovdje postoji pozadinska slika koju moramo da znamo. Pazite ovo. Ključna stvar kada su u pitanju duhovni darovi za apostola Pavla je sljedeća. Jeste spremni da čujemo ovo zajedno? Znate šta je ključna stvar? Dar koji ne utvrđuje crkvu nije tako važan dar. Dar koji utvrđuje crkvu, a ne pojedinca. Da me čujete? Dar koji utvrđuje crkvu je najvažniji dar. Dar proroštva popravlja i utvrđuje crkvu. Dar govorenja jezicima utvrđuje pojedinca, ali ne popravlja crkvu. Znači, ključna stvar, dragi moji, kako treba vrednovati duhovne darove u crkvi, jeste na osnovu toga da li popravljaju zajednicu ili ne. Ako je duhovni dar nešto čime se pojedinac uzdiže, ako je duhovni dar nešto što gradi elitizam u crkvi, ako je duhovni dar nešto što nekoga veliča, to nije duhovni dar koji je vredan. Ste spremni da čitamo tekstove, da vam pokažemo? Slušajte sada ovo. Pazite što da kaže. Evo nekoliko tekstova gdje je ključna reč popravlja, izgrađuje. Vrednujte, draga braćo i sestre, duhovne darove kao apostol Pavle. Kaže, a koji prorokuje, govori ljudima za popravljanje i utjehu i utvrđenje. 14. poglavlje, 3. stih. Vidite šta kaže? Koji govori ljudima, on popravlja kada prorokuje. Osjećate da vas poziva da budete bolji čovjek. A kaže 4. jer koji govori jezike sebe popravlja, a koji prorokuje crkvu popravlja. Vidite razliku? Ovo je individualni dar, a ovo je dar koji je blagoslov za celu crkvu.
Hoćemo i 5. stih, možete da čitate 5. stih, čitajte 12. stih, čitajte 17. čitajte 26. stih. Svuda se koristi reč popravlja, ali ajmo još 5. da pročitamo sada. Ali ja bih hteo da svi govorite jezike, a još više da prorokujete, jer je veći onaj koji prorokuje nego li koji govori jezike, već ako ko kazuje da se crkva popravlja. I onda meni najzanimljivije, apostol Pavle ovde skoro, moram da kažem, brutalno iskren. Slušajte sad ove reči. Kaže ovako, ako se skupi, 23. stih 14. poglavlja, ako se dakle skupi crkva sva na jedno mesto, a svi izgovorite jezicima i dođu prostaci, a drugi rečima neuki ljudi, ajde da kažem, ili nevernici, neće li reći da ste poludeli? Razumete šta apostol Pavle kaže? Kad imate bogosluženje, ako vi radite nešto na bogosluženju što ne razumeju ljudi, ti ljudi će reći da ste poludeli. Ako govorite tim jezicima kojim vi govorite, pa šta će reći? Ali pazite kontrast. Kaže, a ako svi prorokuju, 24. stih, i dođe kakav nevernik ili prostak, bude pokaran od sviju i suđen od sviju. I tako tajne srca njegova bivaju javljene. I tako padnuši ničice poklonit će se Bogu i kazat će da je zaista Bog sa vama. Vidite razliku? Kada prorokujete, inače za apostola Pavla prorokovanje i propovedanje. Znači, kada propovedaš tako da čovek osjeća da ga pogađaš u srce. I kaže, otkrivaju se tajne srca. To samo ta osoba zna šta se dešava u tom trenutku dok ti propovedeš. I kaže, tada on osjeti da je Bog tu prisutan. I kaže, poklonit će se i reći, Bog je sa vama. A ako govoriš jezicima, reći, poludeli ste. Vidite razliku. Ključna stvar, dragi moji, kada je u pitanju duhovni dar, je da li popravljen ili ne. I još jedno. Posljednja, znači, stvar. Posljednja stvar. Ne samo popravljanje. Znate šta je još bitno za crkvu? I možda smo ovo malo izgubili kroz vreme i živimo u 21. veku jednog Vabilona u svakom smislu. Za crkvu jako bitan red. Red. Apostol Pavle kaže to je treća stvar na osnovu koje vrednujete jedan duhovni dar. I kod nas nije lepo prevedeno, ne znam kako je u makedonskom, ajde, volio bi da čujem vaš prevod. 33. stih 14. poglavlja kaže, jer Bog nije Bog bune nego mira. Ali kad čitate grčki tekst, kaže se da Bog nije Bog nereda nego reda. Kako je kod vas? Aha. Aha, Bog nije bez reda. Pa šta to znači? Bez reda, pa to, na to mislim. Razumete sad šta je poenta? Apostol Pavle kaže da kada ljudi uzgovore ovim jezicima i svi počnu da pričaju, pa nastane nered u crkvi. Haos. On čak ovdje i opominje žene. Evo, imate opomenu za žene u ovom tekstu, jer izgleda da su i žene volele da onako pričaju u crkvi. I kaže, ali kad pogledate, Bog je Bog reda. Ako jedan dar ili jedna pojava u crkvi izaziva nered, pa ne znam da li bi mogla da se protumači kao božanska stvar, kaže apostol Pavle. I onda završava 14. poglavlje i kaže, a sve neka bude pošteno i uredno, dragi moji. Duhovni elitizam je vrlo često propraćen ovim pojavama. Uzižu se pojedinci, nesloga i svađa, njihovi darovi dolaze do izražaja, crkva se ne popravlja nego deli i na kraju umjesto reda bude nered. Koliko puta ste svedočili ovome što sam sada rekao? I evo dolazimo do kraja. I ovo je, dragi moji, suština.
Biblija kaže da će ljubav mnogih ohladniti u posljednje vreme. I to je proroštvo. Ljubav je danas hladnija više nego ikada u ovom svetu individualizma u kome živimo. Mi smo doživjeli jednu atomizaciju društva, gdje sam ja i samo ja i ja najbitniji. Ali Biblija kaže, slušajte sada, ako jezike čovečije i anđelske govorim, a ljubavi nemam, onda sam kao zvono koje zvoni ili praporac koji zveči. I čitavo 13. poglavlje hoće da kaže sljedeće. Možeš da imaš i dar anđelskih jezika, ali ako iz tebe ne izvire ona Hristova ljubav, nula si. Ništa sam. Razumete, dragi moji? Znate šta Ellen White kaže? Da je najveće svjedočanstvo u ovome svetu, ne čovjek koji prorokuje i zna jezike, nego hrišćanin koji ume da voli i koga je lako voleti. Hoćete da ponovimo? Tako, vidite, ovdje je suština svega, drage moji. Ako nas dolazak u crkvu ne promeni na način da smo mi ljudi koji umemo da volimo ljude i koga je lako voleti, onda se nešto nedostaje. Ellen White kaže ovo, slušajte ovu njenu izjavu, kaže ovako. Istina izgovorena u pogrešnom duhu više nije istina. Istina izgovorena u pogrešnom duhu, bez ovog duha ljubavi, prestaje da bude istina. I drugim rečima apostol Pavle sumira celu priču u Korintu i kaže, vi hoćete da budete Apolov đak, neki hoće Pavlov, ovi hvalite se jezicima, idete i sudite se, znate, to sam preskočio, sudite se po sudovima, zato što je nesloga prisutna, ali ako nemate ove ljubavi, ništa smo. Dragi moji, iako ljubav hladi svuda oko nas, da li možemo i danas da se zavetujemo o Bogu na ovaj sveti dan? Bože, razgori tu ljubav u nama. Da ona bude najveće svjedočanstvo u ovome svetu. Da svet prepozna da smo Hristovi zato što se ljubimo među sobom. Danas ovom svijetu ljubav nedostaje itekako. Mnogi ljudi hodaju po hladnim zidovima, emotivnim zidovima, tražeći pažnju. Mi smo pozvani da to prikažemo na način na koji je Hristos to pokazao. Jesi li spreman da voliš? Jesmo li spremni da budemo hrišćani koji umeju da vole i koje je lako voleti? Neka te Bog blagoslovi u toj odluci koju donosiš danas. Amin.